Cardial husu basarani sira atau perparaang, hodisimu kosok uang na Jesus iha lorong Natal. Natal tinangne uma kreda katolika hanaran tinan Esperança, tambane Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili Dong Virgílio Cardeal Lucarmo da Silva SDB, husu basarani katolika he Timor Leste, atau ida-idak perpara fuang holaran, hodisimu na Jesus kosokoan iha lorong Natal, nune Natal tinangne saiduni momentu ida solok no damenian. A convite ida baita hoto, timor wan hoto, atu bele prepara itane andi dia, atu tina ainda ne be uma creda hanaran tina esperança niniane, Natal tina ainda ne bele saidu ni momento de esperança baita. Atu saidu tempo esperança ninian, o ainhira ita hoto, koko atu, hodi prepara itane an, atu Natal ne saidu ni momento solo, sai momento damen, momento paz ninian baita hoto. Ano ida ne maka noi hakara katu convida ita hoto lili foi em Sasira hoto, mas ita prepara ita nean di dia centro Natal nian mak hasur malu ho Cristo mak sai centro solok nian ba ita sarani sira hoto. Tane akara katu aproveita oportunidade ne convida sarani sira hoto, mas ita prepara de que fuan ita ne laran atu none ita bela halo Natal ne sai do ni momento solok nian baita ne família. Dong Virgílio afirma, tama ona ba semana tolu tempo adventu nian, hatudu katak Natal basic dadang ona, tambane iha tempo adventu sarani hotu atau hakasaan, hodi hadiaan, hodi simu kosokuan, maksoin mai mundu no lorik solok basarani hotu. Kadatinan uma kreda katolika mundu tomak se celebra lorong Natal, hodi celebra na Jesus Nemoris. Observação GMN hatudu iha capital dili, governo, igreja no comunidade sira, hahu halo ona presépio iha fatim público, hanesan Palácio Governo oin, Palácio Presidencial nia oin, Rotunda Nicololo Batu. No mos iha bairo hodi hatudu sentimento solok, no dame hodi simu na Jesus kosokuan. Julio Beleng, Juliana Maria, GMN.